Wache dango ya the standard. Ni ovo yangu the tukunu kile madango kwa vamwe mundu mwema. Yes. Wa mwakata. Ina mukete nesa. Tell yourself. Nye nibyo. Nongi mbebone na nyibangi. Mbebone na nyibangi. At least no suweju. Ulo nengi wetenda. Bingo ye kindu kima. Ndendo tubingo yo mbala. Ayiko niye yonde lakini anondo akotongianga imobe muno nondo at least ko kasuwa no kwebide suya lakini mbebo. Oye yebide kabadu. Tunaina. Ate keep warm. Option ina imayani. Makwatunda. Great. Good. Nende musesi atwisisia Mauvoo Ala Me Mathanguni ni kana chongo cha idango ya the standard kandigitwe Raila na eke kwa nini ikandikwa my case against IBC nindi ani Mauvoo makonete kwa nilaidiwe ya dhachwa kotini muthenya ni waiona ndi kati wa sinduila ukwenda ni kana withie ni cia siwa ni Mauvoo mekwasia no kwenda kindu chambe IBC withie ni alikelela kati na alikelela kati ni ethwa maiweta kana maielesia rejected kana kulaila rejected spoiled ne kana withie ni methwa maitala final kana kuleila cia muthia undu vailite kila kingi ukwenda kikwe ni kana withie IBC ni kana ni ethwa ya newa ukumwa verify kula ila inethiwe ciatalwa ingi na indi kingi cha katatu kila kingi kwenda kikwe ni kwenda Ruto ula niwe musumbe musakwe kana unethiwe adikli watu we musumbe musakwe withie nisia kura isu nisia nalify wakana atwikithia tiwe musumbe ni kana withie nisia tolwa ingi ni kana matangasiwe musumbe fresh niwe wa ula nethiwe asinda ingi no kwenda ni kana withie au kunukilikana andini wa kura ile ina ingone asitalwa ingi ni benda wena forensic audit ya kuelesia technology na sindo material on the alamethiwe maitumika andini wakunethia wakura no kwenda ingi chakatano ni kana withie court ni yethwa iati ya mia undu elite kuthwa iati wakana undu katiba gitu ka Kenya akekwenda kathia ni kana withie ni wakwata aki yake chatha ndatu kila kingi ukwenda no kwenda ni kana withie ni mamit kana mundu aitangaswa kana ne ukwenda ile winiki Ruto nethiwe atangaswa atawe musumbe musakwa anakaunda nabikitie ila 50+1 katiba kaituka Kenya akekwelesia cha monza kila kingi ukwenda no kwenda ni kana withie IBC ni yetha ya conduct fresh elections kendwa asindu ila ukwenda sikwe sienda siati yitwe kana isu cia kura kutalwa ingi hata kwena ndo meana salama na kunikula nisia nataila ina spoiled nisia nataila ina rejectiwe na indi chanyanya ende no kwenda Chebukati elese kana Chebukati ni unfit kwithwa LBC ni owa ansama yosakwani na mibakani wailite kwithwa ayibetanga na indi imwe no isu no mwakati wa sindula ukwendekenya ni kana withie nisiethwa si ndino kwani wake si ndino kwani yake si address wana ndi Mauvoo asuma ninge tu wito idango ni yake li yakatatu ya kana ya katano ya thandatu ya monza na ya nyanya ya the standard oingi idango ni yini Mauvoo alangi manenge tu wito ni Mauvoo makonete wetangula na ndi yandiki tu wetangula bust in glory of messy divorce na ise messy divorce ikekwa in court na ndi ani Mauvoo makonete wetangula kwithwa atonyo twika speaker kana the third in command na ndi ni tukwithwa Mauvoo asundi unengelelia kwa withianu manengetwe wito idhanguni ye 12 muthia Mauvoo alangi manengetwe wito idhanguni ya the standard ni Mauvoo makonetie amanyiwa ala mendo amaisoma imanyisioni nene ila ni ma university nendi nimethiwe kana anene ala manengana elb kana ila lo ni medho amayosa nimethiwe mayelesia kana ndwailite kana mayalito charge amanyiwa ana kana amanyiwa wa mino soma ndwailite kuithwa uyiba na kemba ni penalty onewa nondu wa kuselesia either payment yaku kana ukethwa utaambi ya kumiba ndwailite kunewa kana kunewa penalty nene kubita undu waitembesa siana yele ndo yithio wa mbesa ila uita na indi Mauvoo asukwa withianu ulano ndo otania akwala maitho matumia mbesa ita MUEMA ningu na yonengelela Mauvoo asiyanguni ye 13 ya the standard na kwa ave tumasabu nende kweka kwa ni ya kio mtata ende na tukula to ICC thangu ni the Daily Nation was it stolen nisina iwe ende ne angewele nengeto wito Raila Odinga ulotongo esie chama cha ODM na lona hata sikibila cha usumbe na chama changu watu ni cha Azimio One Kenya asia kana kula nino iwe na kendo kemokelo kwa asia
ni kana nine thiwe sipendo wa kila kita ku nine thiwe server cia ABC kana poto silikilelwa na mavoko tha maipendo wa na ende asia kana Mauvoo asu ne manabe ndu ne kana ne wisethia Dr. William Ruto ne wakwata kivila cha usumbe na ende Mauvoo asu manengeto wito thanguni akeli ya gatu ya kana ya katano thantatu mwanza na kenda ya The Daily Nation nge wengine 50.49 did William Ruto win it ende kana ba kule kana William Ruto no nasindie ndo alama natu ye kwani ndene wa Supreme Court muthenya wa iyo manaisi kana bai amume asia kana Dr. William Ruto na bicha kila kilungu cha 50% plus 1 vote kana kilungu cha 50 yulo ayana cha kulelation ndina kuniwasiate kilose kibila cha usumbe kuongela kule mwe na indi na ke Raila Odinga ndino wa Mauvoo Ala Me Mathanguni asia kana weni wona asindie kibila kiu na indi Dr. William Ruto na bicha kilungu kiu nitosisha mondo asundu mekutha mailie ngole ngine ya Wafula Chebukati ulo kutuika na nona likele ile kule isunika na wesethia nesi athi mulengo na fulani wesethia Raila Odinga na asinda ngewasu nenenge to wito thanguni ya Daily Nation tuisisia thanguni ya kelina ya katatu alani Mauvoo Ala Me nenge to wito thanguni imeasia inside Azimio bid to overturn declaration that Ruto won polls na indi ni Mauvoo makonetie kwani kana petition ila ithiwe ya that kotini wa Milimani mthenyani wa iyo nendi Azimio petition and with ayasia kana and I quote the temporary storage of Form 34 is in an external address not belonging to the IBC was to allow the interceptor to manipulate the forms that 4A before re-uploading or not uploading or to upload different forms 34A. Mendi petition on with the ayasia kana ave external below address ila kula isuka na that 4S ne the wasi upload wana mami na ku upload badala ma upload ma interfere na sio either maibindwa numbers ila si andikitwe bo kana ma upload inge ite ila si upload wapo ndini wa portal ya IBC nende ini katiwa sindu ile imwe methiwe maiweta na ndi bani bakunitwe mabisa maingi ma ambomona netie ila evidence yethiwe ya bitwe mthenyani wa yone loli ana mabox kibathukanyo amena document isusi yonde methiwe kana mena evidence isu yonde ni kana withia ikwani yoni yetkiwa ko sina wenda ukisomea Mauvoo asu ni thanguni ya keli na ya katatu ya The Standard 92 kila ndia thanguni ya kana no boto kwithia Mauvoo asu mende bai wa collapse IBC Tower of Babel forms backbone of Azimio case na ndini wa mo kulio kana andini wasimbira menda mekwe contentious issues ila mekwe with ni ma address wana sio kana with esi asigwa muno utu yumwa ni mekwasa kana election ina with there ina transparency na accountability animekwenda ingi results ila si 27 counties kana ile mbunge miongole na Mwanza sitaenda si verified na ona kau musumbe ni wabikie musumbe musakweni wabikie utangaswa ona hii tembo na nie kila kingi nimekwenda different nimekwenda nikana withie ni mamanya nandu meanasa ala methiwe markers kana makuna kura sio onde kwa jumla nikana withie pabetangwa ila spoiled na rejected nimethwa maikwata kana ni methwa maimana undukura methiwe makoniwa nimekwenda ingi maelewe kana nimekwenda matagwe kana beitwe the results were not shared with the commissioners, presidential candidates, chief agents and the media. Mekwase kana results ila siethiwe siatangaswa ya nenga nokola kwima chief agents kana ndwala maungamita ala meta cia kura anene na ya ida inenga nokola kwima media na commissioners na indi kiundi kingi kikundwa akiyukilia ngobe na indi yusuno imwe kati wa sindila siethiwe sie kwa kana mekwenda nikana withie ni siende ya na kwithwa iya address wana indi wasisia ithanguni oye ya katano ngin Mauvoo asu no momendeye no kwithia maombi kana sindula Raila pamwe na munini wake Mathakarwa ni mekwenda nikana withie ni sia address wana imatagwa kwa utheu na indi ni nemitwe mpaka ikabika miongweli na indi wenda kusoma Mauvoo asu ni thanguni ya kana ya katano ya The Standard. Nande thangu ya The Daily Nation, was it stolen? Ngewasu ni hongo anda kukuelesia ende be maundu alandhine wa petition kana kwa LENAH to Supreme Court nenga leko Azimio 1 Kenya
nondo be makwani na manato iwe so ikwani ya Raila Odinga kendo chambe ya sia Dr. William Ruto na nabikia kilungu cha 50% plus 1 cha ukunike kana cha kula ile na minie kwekwa na masia kwa na ukunike liwo keune maikithitie kendo cha kele William Ruto ndana atangasa kwetha musindi ondo balete na ende kiuni chelete kwetha kinala and void kana kete kutumika kendo cha katatu Chebukati's declaration of results should be nullified na ende azekana kutangasa kwa Dr. William Ruto ni kwalete kubetangwa na ABC inengwa mwanya kana inewa mwamulo itale kulengi na yamino tala itangase Raila Odinga na Martha Karua Raila Odinga to musumbi musakwe na Martha Karua to munini wa musumbi musakwe kila kindu kingi ni kana IBC present constitution is incapable of presiding over a credible presidential election na ende maase kana IBC wanondo yili ndetona kwetha itona kutwa hisia usakwani moseo kwa kila ki kwekwa ni kana etha kusakwani no tungiwa nebalete kusakuwa commission ingi ya kukonithia kula na ende nthini wa argument isu yasia kana Wafula Chebukati ndailete kwethia atona kutwa hisia usakwani no nonde soto hisia usakwani wena uwo na umelu na etha kula nisi usokelelwa ndailete kwethia wa umwe kati wa alama kukonithia kula na ende kendo kingi the decision by IBC commissioners Juliana Cherera Justice na asuangi should be upheld ende kana alama commissioner ana malani ile na mausungio makipela cha usumbe ni wale argument isu yone alita kuoswa na kwetekelwa nondo endini wa katiba na ende all votes affected by irregularities are invalid and should be struck off and the genuine results should be tallied and verified as the valid outcome of the election. Ende kiu kimaanisha kana kura ila sio ndesi na makanasi na mathina siniseleta kumbote na ende kula sitalo nesa na ila sita na makanani seseleta kutalwa na kutwikithwa nesio ongewesu jende thanguni ya karatu yetwikana kana ndene wa petition isu nikenda tina ende betwikana kana yailete kwetha ina methana 14 nikanda Supreme Court wesitha ni amina 10 otui either mutangaze Raila Odinga tawe usindete kibila kana wesethia ni etikilana na Wafula Chebukati kana Dr. William Ruto ni wasindete kibila kana batu kana be mo sindete usakwani otongilelo mondo asini mo matonya kumila na ende pe claim yeba kana pe ondo Raila Odinga ndino azimio mawete masie kana Wafula Chebukati onaitina wa kutangasa Dr. William Ruto matuko 15 mwine wote wa musumbi musakwe Wafula Chebukati no nande na kulikandhini wa poto ya IBC akathi ukeseda ni waputa na ya form mingi si ya 34A, 34B na 34C wanaminia na kutangasa munini wa musumbi Dr. William Ruto tawa musumbi musakwe isune yo argument ya Azimio One Kenya. Tuisisia idhanguni ya dhamdatu ni Mauvoo makonyetie no Mauvoo asu makonyetie petition isu ithiwe ya twakoti ni muthinyani wa iyo ndi Raila ni ithiwa yelesia kana and I quote will be surprised to see the shameful act that transpired. We have evidence that of the fraud some of those who were paid to of reach out and told us they are ready to be our witness. Naindi mandeto ine niwe ni Raila Odinga ithiwa yelesia kana amwe kati wala mane thibitwe kana mane kona niti na ulusa nio mana ibitwe ni kana withi ni meko na nyana ki ni mumelele na mase kana makethwa mengusi ndini wa koti une ndi tukwetela atone wenda kusoma mwasu ni dhanguni ya ndatu ya the standard na tuwa ngewani suno methi engi dhanguni ya nyanya na tuibika dhanguni ye 10 ni Mauvoo mekwasia no Mauvoo asuma konetie whistleblowers alame kwa sakana pe team yethi we ya recruit wani kana with the near manipulate results na ndi bawe ka part okanyini ka video kana ka witness ainena no more quick investigations kana quick okunikeli usu na ndi ni withitwe wakenda no kuyonea ni ka conversation ke ukolia omwe yetite John no longi ni witness na ndi makeda my converse kana maye yange wa aikulwa kana stamp imwe yethi wendi ni wa forms isu kana yake asia na kulwa kana ni fake akailesia hii form kana stamp isu ni fake na ndi uniona ni wakana twatia evidence ila yena angwata ni Azimio One Kenya coalition ni kana banai irregularities kenda
nini yesu niyo ikwati wo na indi nitukwetela ni kana withie koti ni umya utiwayo yulo wa ikwani wenda kusomea Mauvoo asu kwa withia ni thangu ya 10 ya The Standard. Na ndi thanguni ya The Daily Nation thangu namba ina none of the candidates got 50% plus 1 vote. Omtata argues kwa kikamba the activist kana endo wa kutetea siendo sia muthembosu eta wa Okia Omtata activist mloi say there aitetea mapata ma NND na indi ma semasike bathukanio asiekana thino wa andola manetesi kibila cha usumbe Raila Odinga, William Ruto, George Wajakoya na Waiga Mwaure pa hiyo muona abicheke lungu cha 50 yulo yana kuongela kule mwe na indi asia wafula Chebukati itangasa kulesu na atala ila inakoniwe manually ila nekula ngilia na yemwe miongwena na ngilia na yemona miongwena na kula miongwele na ende asia kwa na masabu make amina kuongela nye ndeko na mundu nasi unakwatie miongo tano yulo yana kuongela kule mwe na ende ndeno wakatiba ka Kenya article 138.4 yasia kana mundu aitangasa kusinda kibula cha usumbe alete kutha ena 50% plus 1 na endi pe kesi ingine nenga ni wendino wa Supreme Court ya Moses Kuria na endi Moses Kuria anatenga nete petition nikenda ikwani ya Raila Odinga ndino wa Supreme Court ivetangwe na endi siando mama Azimio 1 Kenya na manaiti nduthi kuya Bomas of Kenya binda akutalo ana kutangaso musumbe palo kwa sia pe omoko to Mr. Saitabao Ole Kanchori olani agent munene wa Raila Odinga wala kwa sia unaitie mathina ndine wa Bomas of Kenya na Senator elect Ledama Ole Kina kwa sia ende manaiti nduthi ku ende asia nondo wa kiu nduthi ndine na asia isi Raila Odinga maile tekwithukiswa ndine wa kwanio twisisi ya thanguni ya 12 ni Mauvoo makonetie wetangula na indi abanenga ni tovo wake kumaila wethiwe alika ndini wa siasa kana ndini wa uteti mwaka wa 1990 na ile nominated kana dominated MP ndini wa parliament na indi kwina we kwatiwa kana no twa naithwa aitwika speaker ndini wa mbunge na indi wenda kusoma Mauvoo asu ni thangu ya 10 na ile ya The Standard twisisi ya thangu ni ya 10 na ile ningi tukwithia Mauvoo makoneche zama yusa kwani na mivakani twisika na county ya Mombasa, county ya Kakamega na ilio mbunge ingi mbinge sinaenda sia kwata ando ma MP nukumana na kila kinethi wakana masitwa mana prinditwe mate kwenda ni anavisa kanokethia pena ibadhukanyo na indi ni mabangi twekana ni mebangi tani kana withie kuretwisi ya kunwa matuko miongweli na kenda mama yotoi na indi ndini wa ile ingisia example si ile mwesi kwithwa yikunithwa kura ni Kitwiruro the West Pokot kana pe Pokot South na ingi mbingi nisio sikwithwa si kunwa kura matukuni asuma miongweli na kenda twisisia ithanguni ya 13 na la Mauvoo mekonetie elb na indi ni thiwe ye wakana ndeli te ku exceed penalty ukethia ni abituka kana kenda ni fine ukumwa uyele to bituka mbesa ila wethiwe waya waile tendwa withio wa mbesa ila wethiwe winewa na indi wenda kuyoni ya Mauvoo asu na kusoma Mauvoo asu ni thangu namba 13 ya The Standard. Okay, truthi thanguni ya The Daily Nation Kigame and activists file case against Ruto's win. Naindi Kigame Paul Kigame ni mwini wa mbadhisia gospel no muone tasikibila cha usumbe lakini IBC aliomonanga mwana kuchekibila kiu na we na ndu angi ana ni manenga ni petition then wa Supreme Court nika naindi we say there usindi ula wa Dr. William Ruto unatanga siota musumbe musakuweni wa betangwa naindi argument yone tofauti ni Okia Omtata na Raila Odinga argument yone kana IEBC ndina mwanya wa kusonjosa kwani ulatu wa minota bwenele na kuangaliko siya Mombasa Kakamega angaliko siya Kitui West Pokot na kundukungi na indi maasia kana kusonja kula iyo sa kwani usu ni kunethiwa kuli hili lama usungio maki vila cha usumbe nundu na kwitha ndu amomata na thio kuna kula nundu wa kumina kusongwa usa kwani usu isu niyo argument yo ni kwitha yithuki wana kunengo utri ndini wa methena 10 na inayukite na indi ithangu ni ya Monza Raila we have watertight evidence on rigging ende kana Raila Odinga aje kana mena evidence kana mena ukusi mweneo kana kula nisiamini ya kuyo ananuno ni ya muthanyani wa iyo manandi ya makuite ilo lima ya evidence na ende nuko na nthini wa ithangu ni yupe
pe box mbingi se ukona siandikitwe Azimio volume 24 volume 34 volume isiyonde sikuite evidence ni kuona niende kana maithi kotini ne manese kana mena evidence ya kwa na amatha karua bekindo anenie itina osakwani ICA kana usindi wo weka kusongwe na mbele ita kwa kisungu deferment na newokite kumanisha ni manezi kilama na mina na kuweta na indi nyingi ya muthilangu na kuonengelele thanguni ya The Daily Nation thanguni ya kenda Chebukati Cherera clash in IEBC split na indi muthenya ni wa iyo lena ni watu ya kana nebana nenga ni wa muthenya mwa wa usakwani matuku kenda mwine wa nyanya uketha wimo thina kwambelelia na indi makandidate azuka na alama kutibila sike bothokani ne manenge to methana inanike na wisitha ne mekoni amalebe na indi kumagune mekwitha maito ise usakwani wa kwambelelia ya tuendete na indi manena umbano iyo aibza mayo nyuva ne mavaka IBC inomba netena ndo alama kutibila sike bothokani na indi Cherera na Wafula Chebukati ne manethiwe mayona ni ibathokani nondu ila Chebukati unakulilwe neki usakwani usu asongiwe nambe ndanethwa atonya kwelesene sana na nenga ni itumi na ende ndana elesene ke mathangu mabulanile lakini Cherera nunaisia kana maondo asuni manetha mabithitwe na maina manaka na mathangu ni motumbethwa manesa ho manama bikie ba Kenya na ende mali akwitikala na nthino akusonja usakwani na momeko kiliane kenda ende wisethia nzama onyuba ne mebaka IBC ndi na bakwa kiko na ndo ne mameki ya nondo usakwani ula unokita ngewesu ithangu ni akenda ya The Daily Nation ithanguni ye 14 ya The Standard ni Mauvoo kwasia kana makonete allies kana andwala mane kona nite na kwithwa maiko ne amalebe mundu Raila na kana Azimio One Kenya coalition nendi betu Raila's allies risk of being in political call after Azimio lose in elections nendi ana mwe kati wa CS alama nei and then wa ministries kiva tukanyo kwa mfano tuna Eugene Wamalwa, tuna Peter Munya, tuna Mutaikagwe, tuna Fred Matiang'i, tuna Wycliffe Oparanya na tuna ula governor wa county ya Kitui Madam Charity Giro naende ngilo naende unaona nyoka na kenda Azimio ni kwitha isindwa mekito in cold nondo manakwete banene mono watanio iya Azimio One Kenya coalition twisisi thanguni ya 15 ni Mauvoo makonete kwithwa mibila ila itumika kana condoms kwithwa na kiti sio thima uwa modelo siende na othelandini o masibitali kibathukanyo nendi no no ni wakana uwa kana kusambaswa kwa uwa modelo ni kukwithwa kuyambata kwa level yulu muno na kwithwa namo kuitaba kana akakuitaba kuithi na rate ya yulu nendi nimethi we gwithutwa kana sime wa mathuthie cia nacioni kana withie ni macielecia mothuku makwika sindu imwe ni kana wethia cases kana ciko cia kwithwa andu maikwatwani wa muthelo sinendwa yambata ndini wa ndhitu na ndi wenda kisomia Mauvoo wasu ni thangu namba 15 ya The Standard na muthiani katuni ka umundi ithangu namba 18 kasoletwe mundu wende na kwikala ndika na wi machine ni aende na kwika sindu ciake ende kasoletwe na kakeki wa mathangu kana kakeki wa malangi ma IBC kana manzama ya usakwani na mevakana indi na oba ote bakasolwa mundu ngi okwete sword na keki ya ngwasi ya kijeshi na indi akaka ake ya William ndi I'm inviting you to my inauguration ceremony na indi ndakuyone akatuni kau na irony lake nayo ikwatie thangu namba 18 ya The Standard na ndi musesia wa Mutongo TV boni votu avika muthia wo kunikili witu wa mathangu ndakusomea Mauvoo maingi na ndi Mauvoo Ala manenge to witu kana ala maingi mende ni wa mathangu ma umundi makonetia petition kana Azimio kwithwa petition ye kana kwithwa ithakisi kwani kotini muthenyani wayo ikwatie thangu ya The Daily Nation kana ya The Standard ni kana wisome Mauvoo wasu kwa withianu nitawale na mwende wa Mutinda na kwaneta wa Steven MUEMA ni muviana ndaya mwanda museesi anondo waseze kilungu cha amuka ukaba wa keli na wathela ukunikiliwa mathangu na ende tuendete unanani witu muthenyani wa umundi na ende Madam Platinum kana kayeye himself
endini wa studio cia Mutongo TV ngwatu ni amukamba ende matukuoni ane kwithite kwina utanithia kano kwesethia andu maimantha mbesa mitandao ni ilaita wa online entrepreneurship na kindu kita content creation ugesethia munene wa bingwa YouTube channel, Twitter kana Instagram kana TikTok na ende ukesethia ndini wa bandu bau ni wesethia atonyo maneka brand siki bathukani ni sioka cia mutumiani kana ende wesethia nito no kwata publicity kusila we na ikwata mbesa na ingi ndini wa mitandao na amekumukanile notona kwethia aikwata kindu wake yithi yake thi andu ala mebakuve nake na ende nita wa Steven Mwema wetha wina makulio ili itatu kenda mwitano wambie na Ndeto TV Mutongo TV ke Director Mwema #tumia amuka netu